siasire chitite na mbere twindi tuje kithurano kinene 2027 kithengerete a few months to election na ko siasa chitite na mbere ikiruraga hapa na pale na ko tukathura tukimenya mantu ra gwitite na mbere buria bukuthithika tukidiscuss buria aboithirite bukiumira recently na kinya mantu maendeleo ya county ya Meru muno tukariria mantu chekine na sentiment nuntu mukeni randi na wende ne studio chetu imto bumbete kuthura bukiona na wena on ground ine ariromba giti kia mubunge gishigo mbunge kia sentiment kama akanyombe kuthura agikethia kariba sentiment no au kinyombe kuthura akikethia mutekeri wa Meru TV. Karibu sana mgeni wetu ndene ya Meru TV, tegera kamera hichi ya Meru TV mbekuthura giketha. Asante Kadhure. Karibu. Onbitawa Douglas Bondi Kiremi na gwetu ni sentiment onto gwetagwa Kija sublocation Timene village Kija sublocation Kija location Kiago division sentiment Meru Central District sentiment constituency na asanti sana nonto kwa kumbita mubangone na asanti sana nonto kwa Meru TV nonto kwa kutunenkera kanya na Nyadhiri FM ndi shabiki omunene wa Nyadhiri FM na Meru TV ndetagari abo ari Kabawe building na ndikinya na rumbo kirire mbitite Kabawe werekerete ndio Nyadhiri FM kwe mtona gwetu aritangu Nyadhiri FM tagwa Mwenda Nchamba Muchoro kwa mbita Kamemene may God rest his soul in peace na Mwenda achangiete ndo anene muno antu bagwetu kuthikaira Kameme kana au Nyadhiri FM na kwa mtota wa Kiroria wa Stera arioku mbiji no na ugwetu badu so badu tu shabiki baba nene ba Meru FM na Meru TV na Meru Nyadhiri FM na asanti sana na kimothikirio sentiment of course na Meru County na across the country tunaomba muangalie muchangie na pia tuweze kuongea sababu a conversation about Meru is a conversation about the country. Meru kadro ina kura over 1 million so a million votes should count so mothikiria na mutegeri Meru TV lazima tudro tuikirwa aria rwa siasa kuma chia governor MCA MP na kinya siasa cha president. Yes. Okay, karibu sana. Murithiro Meru TV ngakuromba mbe kuthoro ngino kitu thingatira kiri mitandao yo kinyanirire ni Facebook na YouTube at Meru TV Kenya. Katumbe kuthoro to get kiri mantu characha tukinyithitia aja muthenya jogoro mheshimiwa member kana bunge ba kuma county ya Meru ni barathithite muchemanio ruterero wa South Menti na kiri topic yao baramba kuthoro bakiariria maendeleo chara sufajo mbete kuthoro jekithona bando chatiromba kuthirwa ajagikinyithia nao ni barombere kuthirwa bakiuga mwito jao ni ku support Rais William Ruto na munini wawe tijuge bakuni bori kubogine na gikaro kira kirathithitwo muthenya jwegoro Kadhure unajui mambo ya siasa ni ngumu wakati mwingine kuna ngo kare muchemanio ne onto gwetagwa Kadima village rogote sublocation onto gwetagwa Nyweri ndabera utumba kuthoro mokuru na mukuru bari utabakariria press conference baja bakauga oni Kadhure na BK lazima umenyora njega karanya ngari were magekendwa sisi maendeleo isipopatikana tutapeana mwelekeo sijui tutaenda wapi you know William Ruto na ndo baba thirike thirikari batere gutwikira press conference banjiria kuga mantu jathithio Meru batere gwita Kiruto State House bacho agikaro no bakaraniria no kethoro ko jwa tithithite batere mo makia through a press conference because Ruto is part and parcel ya ndo baba mbuga mtoro tari Kiruto bari baba kai mono no ntomporo ari kiamene kiawe so mtu kiombe lakini achoose guitana thirikari Chandraka Chandraka mwiti wa South Menti ari kiamene kia Jubilee so the rest bari ki William Matinda kuina rokire thasta nogoro so baba tere gwitaga bacho amuchore baba mwira manto maendeleo bakaraniria onto mokario Meru ate kwenda press conference yanga twarega kuthirwa maendeleo
kuu tukauga kuu tukathithia bukathithia press conference ingi chwa ni muchore we ni mwire athithia mantu araga kuthithia mantu watakutana na mwananchi tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao na lazima hii maneno mulisema itafanywa ifanyike because bora mbonete buchumbura mwananchi for a long time mutegeri wa Meru TV ni political promises na kagita ka siasa ga kinya beja yakathithua kidogo kidogo ira kana getaka kara sukari wetoga kera nchimbere nkau gakorumia kidogo gakwira kira na ndogo kauga we ngoja maneno sisi ndio mafundi tupanga pange ni urongo wacha wafanye kazi kethoro mujumbe itengugewe president itengugewe gavana itengugewe onto kinyanga bana forauria na atigeria na ndenya ngo kuthithia press conference au gaya ngaruto anganini hapana kila mtu afanya kazi yake wewe kuma kawira agwitwa getene is here he needs to do something MPs let them do their thing kethoro imbasari banenganire basari kethoro ni maendeleo baire ni ritaba kathithua ukauga barabara kere mothai ekare mobothuro kairi bwera ni tawacho gwe pindi kyabiere mujumbe sehemu tofauti cha Meru mtaweka rami wekeni hiyo rami kama ni technical institution bugeta bokareta leteni mashule ya ufundi tuthome kethoro ni university you know me I'm not a big supporter wa MPs bara bakuga tutam nonto ni koromba kura kinyaningwa but imporo nere tanto bakwa kabikira university na rabaikeria Tharaka na bathithia ground breaking so their job is ongoing aberan kabikeria KMTC the job is ongoing aberan kabikeria barabara ibagwekera rami na ukwao it should be replicated across the constituencies in Meru if you are a member of parliament for example na rampume tatu the KMTC mporo I think ya Nigeria weto ateko ali manto arami mporo na gweta akali manto jarami na akanenkero rami if the member of parliament for Tigania East na kuga rami egekero kwawe na akera mwananchi ne karoncho ne egekero tukona you know rami ne ile mburaki etorwa ni era na everything tukona nyamonete nitite tukairanira mirigo mtu ape msaraba wake soro siasa ya lingwa utapambana na hali yako because problem ile nene kulingana na maoni yako kulingana na maoni yangu ni antu korega kuthithia ora baugite bakathithia na ntuko chitigere less than 390 kana 380 something ntaraga ya kigerio kira twataraga ya KCCP na KCSE watara ntuko lakini chia kwiriria chia kinya ntuko 20 kila mtu anakwama anaingia kwa msitu so the most important thing kana ora mumero akwenda kuigua ai diaspora ai Meru town ai kila pali especially na ana goto gweta kwa Mpuriane village ke baranya kiro location kana nange gweta kwa Njothine gaito east kana nange gweta kwa Kauthene kiago location kiago ward kana unto konge gweta kwa Kija nange Mpumete anataka kusikia ni nini mjumbe wa nyumbani ameleta yeah tukiaria mantu jangeje ara turambita kwithira chakimira recently mawakili kwithira bakirita muhumo job na kuithukira bobu nene uria ni mugambithania munene Chief Justice Martha Koome bakiuga ate kuthithia ngugewe bwega ura kwagirite kikoti mantu ja unkumania jareo kesi cia kotini kuchererwa so narombete kwithira bakiuthukira CJ Martha Koome tije ugeba kuni boikene na mantu chacha turombete kwithira chakirire karuaru koti chiujurite amba muno judges baraere biashara koti chiraere chia muitonga muthini ate kuona aki imbonete cases nyingi muno especially na Mpumete Central na different parts of Meru County especially kwe mamanda yetu yare na issues onto gwetagwa Thangatha etaba tunyana munda na munene fulani wa polisi agwikwa kotini munda ijwawe ijo kuona ni ijwawe mukoro wendetie gakuota watu ekendetie derita ijere ekaijere na munda jojo ajokua kulingana na mantu ya court different parts ko gonto gweta kwa Kinandoba and I think Egembe North people are suffering through the hands of courts ko gonto gweta kwa Bori especially roire rwarera magamba ja miunda anto baikia kotini betaga bagatunya miunda yao
Na wetu Central Imenti, it is the same story. Wananchi wanalia. Martha Koome, ojora tukuga manto ja William Ruto, mpizi ba droba te komba kwaria na Ruto kana bathithia their job, tukuga William na nto baba bawe, ibo bakora moingoge, the buck stops. Kana responsibility, kana mwankijwa kibiriti, kana mwankijwa ngati jo batere kuringwa Chief Justice nonto no wena nto ba no chairperson wa Judicial Service Commission ira yandikaga judges. Pedro judges ba ku corrupt no kuletero evidence. Judicial Service Commission na igo president. Igo president of Supreme Court. Igwe jaji mkuu, you are the Chief Justice. You must crack the whip, watu waende nyumbani kama ni jera waende. Nonto it is wrong for a poor person kana ni kano kiriri nene mono kwenda kunenkara mugambithanio munene Martha Koome amenye ati maskini na tajiri wote wako na haki mbele, wanapaswa kupata haki wakifika mbele yake. Kwa kabaji ka Biblia kaugaga kwari na munene umwe atendete Murungu na atare onkoma na achiteketia wenka mama muthini athura gwita kwa weru kire thasta nogoro munene akiumara kona nto akoria na mama uimbia koiro airo gatunyi munda jwawe mama uimbia kwenda gatunyi munda jwawe au kira rokire munene wiringa kibarauga hata kama simuogopi Mungu, even if I don't fear God, huyo mama apewe haki yake na huyo mtu afungwe. Martha Koome, hata kama uogopi Mungu, maskini wanateseka. Meru tauni ya mutindwa batinda guteta kotini bagotua mbecha kila pali koti ori gwite ikiongerekaga no mathini bagwita bakiri jaga thina inyabuke throbote gukira Murungu judges tafadhalini peni maskini na tajiri haki yao. Let justice flow like a river. Nonto watu eka toteona Kyoto tweta kotini. Sasa tunaelekea wapi? Dunia itaribika. Justice chambers kana nara ura kotini. Ino mwerekera joto jo mwisho. That is our last resort. Au neo mwisho jo manto jetu watu eka tugeta kotini twage Kyoto. Tweta ko borichi kibaga tukia kotini tweta ko kotini tukaiwa. Janji bari tuika neamba korathithirwe maandamano mawakili jano gikorita mbecha na wakili baba no baba gutabagetua mbecha njanje zibakerwa tukabotethi lakini na ndema wakili bona mawakili wenzao antu bara bathomete sheria bakwamba na mumte kuro kuthuka court na Murungu baba tere kuthero bathinga teneo non tugwatuika tukwaga Kyoto kila pari na tugwita komatuka kotini kethiro kajojoka gutunywa munda kajojoka gagetaga muitonga karita mbecha gakagaki. Tafadhali judge Martha Koome lazima utende haki kwa hao watu. Ethro mtu wiete mbecha agwetia mwingi mbecha kana agwetia theni mbecha. Huyo mtu arudishe pesa, hiyo mambo iishe. Lakini watu weka guku nthigurune Kenya. Tukuendelea gwithirwo twina Chief Justice na judges bawe ne amba Court of Appeal, Supreme Court ne amba bari meta njuri pesa. High Court ne amba, Magistrate Court ne amba ina tuerekerete. Hii dunia itakwama na kila mtu ataenda nyumbani. Na ndio anto aragania Kenya. Anto twendia Kenya gichunche. Kenya tendwa chiringi 5. Kenya itendwa thendi 30. Lazima sisi wenyewe wa Kenya tuwajibike na pia jaji mkuu awajibike. Sababu mbele ya haki kuthera kwena anto bairi. Complainant na accused. Wote wapate haki. Kethiro mtu thithitie meia na ningo kibungo kira gikugwatana na meia jawe kana bainire kuringana na meia jara thithitie. Lakini wewe kama jaji mkuu, the buck stops with you. Responsibility ira nene mono egwetithia manto ja egoti ande gurune ina jaji munene. Responsibility kana kwithirwa ari uria tubatere kuria biuria manto ja thuka Kenya William Ruto. Kethiro ni mujumbe na sentiment manto ja thuko nto ja thuki igere mango chini. MCO kwenu hiyo ndio maneno iko. Na hiyo ndio ukweli. Judges baretete thina muno. Urita ugogeta wina case na document chako ugegwa document chiraurire na wakili anganini case ekathiurukanwa wewe unaadibikiwa na mambo. So ni kanukia rire nene muno kinjanjo munene na nya judge baba kuia. Tafadhalini wacheni kuitisha maskini na matajiri pesa. Patieni watu haki. Mtu akikuja kotini hiyo ndio siku yake ya mwisho kupata haki. Wacha watu wapate haki. Okay.
Pengine tumbe kuthirwa tukiariria mantu recently news irombite kuthirwa ikifuatiliwa sana sana kiri kuririkana giko kia Albert Ojwang uria mbere kwithirwa akirathwa na aciari bao bombere kuthirwa bakirengerwa mbeca kenda kuba composite kana tuge kwe mantu jau ja komba kuthirwa jakithirana kuringana uria kwari na information Albert mbere kwithirwa akiringithania ari cell lakini na ndi ikumbite kuthirwa ukiumira evidence ya kuonania Albert Ojwang mbere kwithirwa akiuragwa kuri na maumira ja kuonania ya maabitha ba polisi bombere kwithirwa bakionekana ni rwara kumburaga kwa ukiuria ni aciari bombere kuthirwa bakirengerwa mbeca iria and in for that matter babatere gukirira mantu chacha lakini still the public iba go demand kioto kia Albert kiombe kuthirwa gikionekana tijina ata what will happen lakini kinyaka mukuru kau gakwa wambia karea mugikiria ana mutegerio Meru TV mukuru gakwa wambia are ciathira na njiriria kwaria kairi you know when you are eating wewe yote umba kwaria mbere kugaga hiyo maneno acheni mambo ya propaganda mtoto ni wangu mtu ikara milioni je gatare kwa kwata milioni je kakora mbeca kara nkero mbeca uci athira na ndetha iro gakona katena kio tena kioto lakini it is very unfortunate mtu ora etagwo Albert Ojwang na akwirire njarene cia thigari na muthigari ura munene number 2 ya muthigari ura munene buru Kenya erikanaga no wandikite barua ya malalamishi auga ati Albert Ojwang na mwitite mwamba na namwitite mtu utena menendo emega lakini kijana alikufa na alikufia wapi kwa police station nani alimtesa aliteswa na watu fulani nani mwenye station OCS ameshikwa wale watu wengine wote wameshikwa alafu facilitated na ndio tunaenda financials ura wanenganirite instructions zile mbona afikishwe kizimbani haki haiwezi sheria ni kama msumeno ukata huku na huku lazima ikate huku kwa OCS na wafuasi wake na pia mtu munene thigari kinyawe ngona batere kugambithwa na agaigwa mbere ya goti tukamenya haki arere na bunge akethurwa kuringana na nteto cia ngutu ite nteto ciakwa na ti cia uma ni ira mbigitwe cia ngutu na ira mbonete ki mitandao ya kinandi rumors na Kimeru ngutu nteto cia ngutu nteto ite cia uma nonto uma ne ro ina evidence 100% ukairinga kibara ukauga ndengerwe Biblia mbukiria mbuge mtu no ugite nyonga huyo mtoto lakini no betro batenda kumuraga benda kumumakia no mtu ethero aro kibaba kanena ukimwi mwire kanena murimo jonge aringanirwa au na ndi mwana atumburwa lazima huyu mtoto apate haki na kuona haki ni ubaraba nenkanire instructions wachukuliwa hatua kulingana na mujibu wa kikatiba tukethera tuna gintu kira gitagwa sacred cows kana ng'ombe ira protected itumba kuringithwa lazima tupate haki ya huyo mtoto na wengine ambao wanapitia mambo kama hiyo kwa hii serikali lazima mwana jora akona kioto compensation ya 2 million na gwakira muciari weka nyomba is not enough irea yeberia ibwethe kindogo antu bagita mathikone gutikio umba kunganania moyo na mbeca mukurura gwitara ankero mbuga atire na undisco matanga mbeca ciathira na tumuntu ciguthira na ndi na gwatira akiri thai arandra monete kotini nyambeca iwa kai wa milioni ingi jira getare akinyangiti na ciathira anjiria kurira kairi nonto mwana we na nyongerwe muthigari augite na mwitite mwamba na nyongetwo mwamba ri barabarene ndikwithira polisi akia mbeca boruga bagwatwo ni gicici baugana nene baba covid iju iko wapi etagwa mwamba batere kumira akauga unite mwamba na ngeta kotini na huyo mtoto baba yake ya mkanye na mfunze nidhamu no kuona gichungo kiugaga atiri the burden of proof lies with the accuser but kana manto jauga kwa ibo Ojwang na bangi ibo babatere kuonania ukujibura bainabu lakini kinyojo nonto ni ana bareo abatere kuja akauga atiri
nyinyi ni watoto yangu no ntomuthaka okwite irika ya andhaka cia mtu ucio o complainaga abera nyinyi ni watoto wangu kesho nitaweka pingu mkifanya hivyo tena mtaniona mimi sio mwizi kugo uga akikere ndemo cost ye na nyaru twatende muringera thimo kare ndetha kaka mwira we mugua na nyago to mugua kimiro kiuga kigwi ikyo kiana kwa ngina kuma mwana wa gukua twithiritwo twina changamoto nyingi muno cia kuona atende gurwitete tabwega na nyamu nene obori cia antu banjiri omumurika na njirete bui akethro kejira eta press conference ya ajumbe baretete goro gutwira maendeleo ya ura bageta nara kwa mtoro wa munyororo onyo iyo barenda kuga lakini batera ugire kinyojo alinde akauga atiri wewe kijana nimesikia umesema mimi ni askari mkora wewe uache hiyo maneno ama nitakupeleka kotini ikano genu ije monene akaria ija ngaba no mero kana president ya Kenya gakumakia ugwe wewe maki kana mujumbe okwenu kana MCA wona we uganteona ganto baba betana mitandaone bakauga mujumbe na randingire thimo akimakagia nkauga mantu jo kaire ankendelea kwaria kiumia getethira akiaragia ino ntona gukira consequences lakini mwana wonjo uma na batere kuona aki na nyaura ugire mwana huu agitwa nkingo agwatwe aikue kizimbani na ikua kotini akaenderwa na theko thero mianke 10 kana 20 kana 30 bora mwana ule one haki na nya compensation kwi barera gwa ibande kunenkerwa mbecha cia protesters bamandamano no tukinyojo ga protesta ga wamba na kuga mbecha chigotumirwa bothoku nyabo ngo batere gwikora kirist ya compensation fund baga compensate wanira president ya didire tax force on compensation on victims of protest and abductions each kodito pengine kire omantu jaure udask menya muchiari je nombere kwethirwa kirwe thirikari 2 million and kuthingatĩria menya urija mtu ja ugoria alali kioto kia mwana kwenda wena ororo boria peni area nomba kuthingatĩria na ukona kioto kabisa no ntunuji lakini hapa alikula mali ya serikali kumba kwethirwa aina confidence ira kukinya uka kwenda kioto kio kioneka don't you think ukethirwa kuri na itari composition madam Kathure yari kuga pole na mtu akiriraga nyoka mwira pole no churu ukamwira pole na mutu wa nkima ukamwira pole ona kiro kamwira na mbita mathiko na kwira mbita na muchere njera kuga pole utiro ke yamba tarira mbagambithia wewe simama hapa nilisema pole hapa na mchere kilo 100 munipigia kura hale iwo bangere gwita kurira na baraba kurira biblia yugo rira baraba kurira na baraba kutheka ukatheka nabo na nya Pedro baiga tigate u Pedro bairira kindogo bakitheka gwakarania nabo milioni ile ijire yari ga token kakomakia mwingi jo na mtu na thirikari ni gukea na nyore amba kuthika mwana we na akirwa kanyomba ile iri kuga pole ni ura muchango jo na jo tuju tofauti meto tumba kujanja nu twethera bwina thina tutharia nyomba ichienu ile ankuru tubwakire injero na tubwa 2 million ati tuti president na te mantu tukwenda kunekera batwi igikuga kawaida mbuga mtu arara diabetes kana mtu arara na mulimo jonge menya antu batetanga cha milimo ntuko hii kwe mtu twetete mathikone jawe mtu ari na mulimo jura jotangacha gwa jura jera gwa stop mulimo juju juraganaga antu bakara bagiwa moji timbie eneo na kumbe ntomurume mulimo juju ari aju akuthikwa na ndira antu banjiririe kwaria nteto ite cia uma nteto cia nguto tafadhali antu batige kuitha mirimo ugatangacha mulimo jwaku na nyake thoro arari mwamba okua tokero arari mwamba kora ya ng'ombe abange baraithirwa na raura kithirone bagiringwa kibiriti baraithirwa asienta omwatho no kama tukana nare ori wa mwamba otirimana na ntu baga kwithia antu yaku jatebuyo gachoga kuya na ukaire so ira yari pole ipole eraga nagwa president na ndeno ntundu gorone reko gwata mwangi na maandamano ya tuko thithagwa newspaper ya kairo au ekero we want him nini ugo thigari akero no to kwenda deputy inspector general Eliud Lagat na ndeguru titako ira mantu jara jare ya pole na ibarire yathira na munene ndeguru na batere gutegera kaire achokwa gikaristika uga compensation akarumwa gantu kaire no tumukuru nya na gutatari ba mutejaniririe
mantu jara bamwirite batathithia bamwire 2 milioni bamwakira kanyomba mbuga gatina roje gatina stima kana nya tishu chiathirire nyomba bamurumia something nya 20 million kana 10 kana bachukia pension ya muntu ugira ngero ekiro ino kulingana na nteto changu tu 2 milioni to bacha kindogo mono no ntonya muntu ura auga awe munjaru mbuga gete ma ni stare chimbecha chiathira. Number 2 thina ni nyingi ndirungurwa riwa no ethira gabangira otethia batiro na ukwao kana mantu jala jaja tutumba kumenya indi mbeca iu anenkero ipore God forbid bukethirwo bwina mantu kwenu na kana nturene kwenu jatinda kumira pole unio mpombo tumira guku triko gwe lakini pole ira te utethio iu nomo it nonto is African way of kumbira ibabatire kweja bamwa pole kairi na ndiendelea kwa gintu gigwitwa ri task force ya compensation ya victims of abductions na protest bawathithia barabathithiria maandamano bwakua bugaikia list ya muntu wenu agategerwa akethirwa ena injury ya kuguru akariwa 50 100 kethirwa muntu ukuite buraya wa 1 million 2 million na ndi bandu karanduka wega na haki thirikari nene etarumwe something muntu mutura akwire agichwaga kioto kia raia bakawaida barabotunywa mbeca ibori cigakirwa nene mwikona mbeca chikani justice mwana justice na mbeca ire gutithina Indi nyambeca iu nyambeca 2 million yagamba renderete ou is no problem Kenya to aiwa 20 million kana kau ithaga karabwega na nyam kana no ntunari na mwana na mwekuru mwana wa kathoma it is good igekirwa kia education fund kana kau gageta chukuru na mwekuru wa karabwega it is very important compensation ira thirikari ikuthithia itibatere kwithirwa ina ukiu no mugongo na mantu muntu ethikagwa bukeja kuga yanga itugite pole 2 million na ndeke ira compensation 4 million minus 2 no it's supposed to be done in a professional manner na in a verifiable manner. That compensation is taxpayers money na thirikari go compensate barabare maandamanone na ndi God forbid unte kwenda kuthithia maandamano nku antu beja kunenkera mbeca gweto ba millionaire murungu andari membo ne mbeca mpe mujumbe centralment bijentethia antu bagweto ndi moyo na ndio kugweta mantu ja kwa mubunge wa centralment tukiarire mantu jekine na manifesto eku one of the things ire komba kuthirwa ikirumira na kwa crisis nene ndene ya nthiguru ya Kenya county ya Meru na kinya nao ishiko mbunge bila tumite iwakibwa nguki kirimbe umbithi na apart from kuthroka kuthithia ikundi programs cia kureta bonda kuthithia mjengo kana mantu ja maingi ja kutethia mbe umbithi chiri what are the real programs kana plans ire wina cio cia gukiria antu babethe nondu iba kwete so haido ndinaanza kuma Kioru na Kithirone West kuma Murugi kuma Mpuriene kuma Kithaku kuijana Mariene gwitange gwitagwa Karimonga urego guntu gwitagwa Karimonga gwitagwa Karimonga Charia nange gwitagwa Runywene na Kiamuri Maka muri na kwamba kuthora kuria athoni kwa athoni baku ni gwitagwa Makanduni na Kariene na Ntonyero na Nyweri na rango karirwo kiri na guntu gwitagwa Mugambone na guntu gwitagwa Kinjo Katheri na guntu gwitagwa Katheri Central Mwira Ng'ombe kuro ndari ka kathurikia Mwira Ng'ombe twimati kona jama monge atagwa mama Manchester antu bonde baina au mbeu mbithi in those villages and market centers ichonde onda thura mujumbe nkathithia gintu gitagwa River Bank nonto baba no bonjenzi no bo millennials na ibathomi nkathithia River Banks in every sub-location nkethairwa mbije bara bathomete mwarimu ni antu 10 batena ngugi bara bati na ine course bathiririe form 4 na they have qualified these are the kind of people I have ngatumira system je nyumba 10 lakini yakwa ira nkomba ku control menye na chivo na administration kila mtu menye imbiana ba antu baba thomete nonto utiomba gutongeria nturubu hauwezi kuwa kiongozi ya watu ambao ujui maneno yao na ujui vile wanaishi lazima ndivye research the first 1 month 2 months ndamo jumbe twithithia orientation na induction bethro nani nkothithia research menye thenira chi centralment chi wagibwa ngugi kethro ni wagibwa ngugi tumenye turiaga ngugi ri twina skills iriku twina kithomo kia ina gani tumenye turiaga ngugi
20,000 kana 2,000 bara bathirĩtie form 4 na gũtĩ no beta 1,000 bara betire university na bathoma different courses no tikyo bona mbithiro ndina labor banks such that ndeta ke thirikari nkomba gutetera a specific need kethro ni arimu ngauga woni ndenda arimu 50 lakini bogampe 10 ndanganirwa next year bogampandikira bangi kethro ni bara bakwenda kwa assistant chief ugogetero kwenu aritae ngochwire ngugingi urite kethro ni muntu thiritie kiraziti na tena ngugingi akurita no tumwikire kiri bank ya casuals te lazima ethero ngugi ya mujengo casual no ete akandikwa ko China go pack tissue and river no ete EPZ go paka irato bia thithwa industry machine no ete ire itagwa Heinz Skin company ire at the river usually represent chonde because some of them are supported by government chinengairo industrial parks in thirikari bakomba kuthithia nini chiao antu bakethero baina ngugi nonto kwe muthaka wa support okwa ntuga rietwa arandingirite thimu ambira ari Nairobi ari Embu etete kuthithia interview kwa Securico unde company ya security ndinde munenkera ngugi lakini ukethro inde ije bubu wendi bwawe kana kethomo kyawe gikinyete antwana nkamurikomende ngauga atiri unete wa security ara wa ngiri 20 etagitagio ugaka murungu atethia no enya manager kana supervisor akona kiria akona lakini na ndende ndagwa approach campaign ojo kwa nonto ndaiga gwake aria manto ja manene lakini mwana aenda pugweta gochwango gikwa kwa Securico kwa company cha security so unda thurwa Centrimenti nkathithia River Banks ntura yenu nkethero mbije mwana kwa thomete mwankana na imbia kwenda then we can be able to help our people jara ntumba kuthithia nkathithia tam hiyo ingere nkethero ngetagia 2 term lakini na ndiuga mambo ni 1 term nipigiwe niende kura niende bunge pengine ono tuere state chia hospitali dispensary Centrimenti karia tena what's your plan ngurikanie healthcare na ere devolved lakini ya devolved a bigger percentage of healthcare funds in national government Centrimenti is the only place utina mochari tugakua tuikagianto Kanyakine tugakua tuikagianto Mutindwa tugakua tuikagianto private mochari charia inde tutina mochari ke thirikari tumba gwita tugeka muntu agakarau tukamurita so tutina civitari dispensary zira twina chio they are ill equipped kaongo dispensaries are level 3 hospital now angin dispensaries chino kuna Njothina dispensary kuna Ndero dispensary Gachoro dispensary na kuna Keja dispensary na Mpumite na Kariana dispensary kuna dispensary kila pali na Githongo hospital ndathurwa mujumbe lazima I will work with the county government to elevate Githongo hospital into a level 5 hospital not to level 4 kienda tumba kuleta proper healthcare in the constituency na to elevate kaongo civitari itieguru ithirwere kiwango kingi no muntu no akwire ina nde ugwe ngugi une county hapana ngorikania Chandra Kimwiti yakwa mujumbe wa Southimenti na romberete kinoro civitari maternity wing na mirombera nda nini mbecha cia gwaka cia go expand civitari japokuwa ni county so gutingo gia county na ngugi national wote ni viongozi tuweze kwenda mbele ngakikisha gutetera Centrimenti tudoro twina ugima mwiri bwa nini ugima wote bwa mwiri bo menyerwe kenda tumba gukarabwega nande mujumbe ngakikisha ngukinya parliament ndakinya parliament ngauga Mr. Speaker sir for and on behalf of the people of Centrimenti whose healthcare systems have suffered since 1963 Mr. Speaker sir, I'm asking the Committee of Health through the Ministry of Health Mr. Speaker sir, to allocate funds for elevation of Githongo level 4 hospital and elevation of other local dispensaries and health centers so that they can be elevated to proper standards that can be able to take care of our people. Okay, at parliament mujumbe kogo and Mr. Speaker sir, if you don't do that I can even box you. Gogo thro kalinga speaker kadia ya kona mtojo no muthuku kiongo hata thia antu bau. Lakini utemba kwathera wentu mumu okinya parliament ngogeku ukorwa manto ya gekorogwa parliament ukauga yes sir. Watoto wajenzi wapigwa risasi yes sir. Sijui finance bill ipitishwe yes sir. Hauwezi kuwa ngoge kukoringaga yes but you can be able to lobby for the people and do those things and actually as a member of parliament no uthithie gintu gitagwa outside your legislative agenda
kana your legislative duties, you can go beyond nonto you have the power of the people. Katiba yugaga atiri mutegeri wa Meru TV. Yugaga all sovereignty at chapter 1 article 1. Yugaga all sovereignty belong to the people of Central Imenti, Meru County, and Kenya. All sovereignty and power belong to the people. They can empower. They can exercise it directly or indirectly through elected representatives. For and on behalf of Central Imenti, Kera President Nkamura, Kiagu Ward by a dispensary, near elevated the president to Nenkerembecha. They are on their behalf. Hiu ni ukatibe kuga. Ngeta mwanga ndia ward nkaugo. Ngeta abo central nkameki sure Maria na university ekuona proper funds ne kurugura na litu iba kuthoma kou. Ngeta kithongo ngauga kithongo revo. For hospital here elevated na his excellency akathikira. Na outside thirikari Kenya. For and on behalf of the people according to the constitution chapter 1 article 1 of the constitution nkauga lazima karaniria na donors nkabera lazima tutethia na Central Imenti no tutwatejaniriwe kuma 1963 otemo chonko mbari yake chonko alega kuthikira na ethero atethikira nkaria Kimeru achoro interpreter no ntugi chonko akwaria mimi nitaongea hiyo kizungu ndio watu wasaidike thina inge tueneo inene muno is security. For example, Kiagu Ward is the only ward without a police station and a police vehicle. Ukathithia meya we Kiagu na Arua uretagwa ugwatagwa na askari okaguma kana ukethorwo wina thina ukenda utethio bo polisi uretairwa askari bakaguma bakariene bakuma abo central kana Githongo police station irere abo west. Ngari chonde batimba ikethorwo ithukaniritie kana ire outside the constituency ukethorwo wina thina ukuthira unda kinya mbunge nkaria na committee ya parliament security nkaria na ministry of internal security nkaria na president kienda tumba gwika security yaku mbere wethero ina into yaku nchunkwa bange bale manchunkwa na ranjo thine betagwa ba nation nkamani na ba ndobi bale maga na ba kamukuru kanga muchora gakwa getagwa Karupita geta kandomia nchunkwa no choro Karupita na guja huko lazima tukunywe uji na tukule machungwa pakomba kule manchunkwa na au na different things that they are doing bikethro bikiomba kumara tukethro twina ukaria bokongana into biao bie mundene tukamenya bie no giteri bokongana tukethro twina police patrol vehicles wenturene ugo no wite na kuga kya muri ugeta kya muri market ukathiuruka na maguru utimtu gukuria weta kariene the same weta Githongo the same weta Kithirone the same lakini tukikuwa hatuna usalama wa kutosha tukakarakara tukaigwa jange between Gatheri na Githongo market wethero witete tuko kalingwa ngeta hiyo maneno itakwisha nikigua mjumbe wa nyumbani. Asante. Okay, mibango ya kwa manto ya arimi ni liko noto for example recently kurari na rutere monodo wa Githongo bali maga majani lakini kurambiretie maandamano kana mugomojo rurangira kutsokuka bakathro bakiambiria mugomo noto bakiromba thirikari eberio botibu ikirete kire urimi bobo ndakinya mbere mbere parliament nkomba gutetera mkulima mdogo the small scale farmer large scale farmer whether imajani ukulima ilazima tutetere issues chikonie majani especially thaiji kwina levy ira 2% levy ira gwikirwa majani ja Kenya ugeta gwikia Mombasa auction ja Rwanda for the first time in history but we have the best tea in the world especially majani ja kuma Githongo ote majani jange Central Imenti ja umaga ote majani jange tegeri Meru TV majani number 1 ja umaga Githongo ja ujoja nyago Queen of England kwire anyunya ja nyao king yole kujo anyunya na nya Trump jo anyunya lakini majani jetu jaragere value watuika jara ja kuma Kongo jandi Itutsi na Hutus ijoja ina value nonto beta auction kwina levy barari ngero thirikari ugoti lazima tutetere murimi mogoti jaje kirijama ingi chacha ja kurukiti mujumbe ureku bora dwe parliament yathora murimi wa majani afinyiriwa nyongwe awekewe 2% ugayesa mimi nikifika huko lazima tubadilishe hiyo sheria tulete mtu ambaye aogopi serikali na ambaye aogopi Ruto na ambaye aogopi rais unamheshimu lakini umuogopi tuhakikisha ya kwamba murimi atiriria maandamano we ore makemera gyaku kya majani ukuona the proper support you require from your government na UMP agutetere nau kenda tomba make sure mantu ja kobua na ndona mantu jaja yateta boga ngeta
nchwe mbinu yoyote ntonyage kamiti ya agriculture ndi chairman kana ndi munini kana ndi member mbumba egoteta ndi neke ningiene gya nteto bai banga kuthithia taxes chako kandamiza murimi wa majani number 1 yo mass entryment gutego ntukonge kwa nini majani atari ni hapo jau kinyama wakora kaithirwa na thina cia mwiri akitura go mwiri akanywa majani jau jana ukithongo akubua directly jau jara jagu kwa China na jaga totethagia China ikio tumbo karamianke mingi na nyanto bara karamianke mingi uko county na research ni wekuga ngwete akamera omulike na entryment huko sasa nitawatetea wakulima wa majani kahawa lazima tutetee mkulima wa kahawa ethirwa mkulima aranenkeri bei ya 30 nini 50 shillings 100 shillings lazima tuhakikishe tumeinua mapato mkulima wa kahawa kwa hivyo bate kulima kahawa na bate kulima majani bairima marigo mimi nitakute marigo actually ntije kethirwa ramenya ogwe president babonde batonya ntiguruni breakfast ya bari ya marigo akuma centriment no tueria ama political science challenge me did research watombere marigo centriment yake kwanda marigo hapana na unoja jitembewe mbere yeta muchongo 1911 ntije kethirwa ramenya Catholic ye nini na terumas Catholic yeje Diocese of Meru yanjiretie na gwetu mujo centriment muchongo ajire gwetu 1911 ngagwikia gonto gwetagwa gakori shrine au niyo muchongo ajire na mutejo ria andire jore wa ubando is an it's a shrine mutejo ria umukema jo umete rongo marigo kila kitu interview umete na centriment no the grand of mankind sasa kwe antu bakwanda nchunkwa na pixels na intobinge bakwanda ndengo kiamuri na ukuga kiamuri njuthine charia barayanda nchunkwa na intobi bakwanda ngakikisha barabara ichibui whether ni county kana ni national government kenda bare maintobi yao mbomba kubachwira thoko nanya mbachwire thoko intobi bakurima for example nchunkwa bakurima na arua twina thina emire na arua ya ugima bwa mwiri na intobira tukurea twire intobie kirinda wana bithukitwe tutukomba ku joint organic weta kugura juice supermarket utugura fresh juice baba bale maintobia oja thai hii season ya machungwa bale maintobia mimi nitahakikisha ya kwamba nimewatetea tukareja makueni ura betaga baka thithia juice baka press ikendua ira pulp kana juice packed baka make sure tukuthithia variation kirinda bira bakuthithia marigo tukathithia banana crisps ntamenya kethwa nwiche the best banana crisps come from centriment to that is the grand of mantujani no mantiango kwira wetothithio tweria ukajokia banana crisps kinyago gokara banana crisps o la mugwanja kana ogoro chakuma centriment utirage ntokengi rojo kanywa and you'll be very healthy China jua plastic ya ngambi hapana utakuwa umekula vitu zetu na utakuwa umesaidia mkulima wa kwetu nitahakikisha kwamba pia nikimalizia barabara zimetengenezwa tumekuwa na barabara mzuri kienda wale manchu kwa njothine omba kumaria wiki ya thokone wethero kwina ndarasha a bridge is a communication from one community to another leo twathomaga standard 4 twiragwa a bridge makes communication easier from one community to another even people can move goods and services tugaita nchungwa njothine cigeta market ibwega itekuremera tugaita marigo na agaiti kenda nyombo kinyororo kithongo na tukajukia kao nini kawa kaga ina centriment tukagaitia nare coffee auction tugaita majani the best coffee in the world queen ora kwire chocho agikuwa ntukuga nywete kawa kuma kithongo Okay. Pengine nontunko na madhaija songere mono no bekwithirwa tukiwariria bobo nontu baingi ba karina te baingi akari ibano gikwirwa promises and at the end of the day tigukinyanirwo ni atongire baria bakuthura okethiria mtu na thuriro lakini anaepa anatoroka akorirwo mathina jaria akariba bakurukirite na rinti jina atukomba kuthura okira akariba ba centriment kendoka gain trust ya nkironchi campaign yakwa ntukwe Valentine ndatigere family yakwa ndeta ku launch campaign na kuanjiria siasa ndanjiriria tractor nkirima barabara ndabera ni nalima barabara sasa kwa pesa zangu za mfuko nikiingia bunge ni rami bona bu baba likudina na CBOs ndabera nkabotetera thirikari mbe kethero eke support CBOs na kethero eke taga proper facilitation kana proper funding
these groups bokanenkairwo affordable loans ira bokomba kurea bwega as a group na kenda tumba kwina different funds cha thirikari Uwezo Fund, Women Enterprise Fund iu chionde china conditions nyingi muno na itekomba gutethia murimi ndakinya na arangeta ndete sheria ya guchange sheria kenda ikundi biu bitetheka bimwe mbiguririte tent mbitaga binge nga support ya thai ndo magikundi gwitwa Kadhima Ruguti Women Group ndeta ndaba support na gantu kidogo ndabera ndathurwa mimi nitafanya hivi nitahakikisha kwamba nimewatetea leading by example menya antu bamenyeria gwitaga bakaruma gwi mutongeria wega na chiringi 50 kana chiringi 20 30 kana bayo ngirije mujumbe bagaura na mbechi chikangi 10 kana 15 kwa bagaura na 17 last week abigirwa kwa ndabera murungu atethia Kenya murumia sakramenti omereria bugitawe muriria buthura mbike lakini lazima Madam Kadhure tutetherie mwananchi kuona kiongozi ambaye anaweza fanya hata kama ni kionjo. For example, tenti bangora ira tenti kundine ngeta ngateka gikundi ngethera kina thina bakondogora tenti ngabatetheria ntethereti kundi bibinge gwe kundi getagwa Kathirine community based organization nimewapea tenti. Gikundi getagwa endani kiamuri na ukuga kiamuri. Kiamuri tagwa kiamuri wendani Simbi community based organization nimewapea tenti. Kweke kundi getagwa Mwonyone Bario Mwonyone Muungano Bario Group nimewapea tenti na vikundi mbalimbali na vingi ngeta kupona na huko getagwa kama community group au there nitaenda kila pahali na nitahakikisha kwamba ile maneno ambayo ninasema na ile maneno ambayo ninafanya na ile ambayo nitatenda nikikuwa mjumbe wa Central Imenti constituency nitaweza kukua mbunge wa eneo bunge la Imenti ya Kati lakini ni mbunge ambaye anaaminika kwa sera. Kwa wale ambao wanasimama mimi ndiye kijana lakini mimi nimeonyesha kile ninaweza fanya. Apart from withdrawing as small programs you are doing, you can even articulate your issues like I'm doing here na tena time. Nga convince mwananchi nkamuonia ate onda dhurwa I know this problem. For example, the eneo Mbolia is a very complex problem. Uko ukiuliza watu wengi vijana watasaidika namna gani nikaja youth service angambi. No, the first thing you need as a member of parliament is a river bank of people that are in need of your support as a member of parliament to push them to the next level. For example, if I know wewe ni mwanahabari ngaigwa KBC bakwandika permanent and pensionable ngakwikia KBC ukaandikwa ukaona pension. KBC is no longer popular but the KBC is better than private sector, is a government parastatal ngaigwa no kuandika kwa mwalimu kuandika wa technical institution ngakwikia na ndo kwa TVET ukatoka andikwa permanent and pensionable ukona mbecha ciaku ukarija mwanka beyond bige ya MP no ndo ngoma nkaenga bana mwanka mitenga chwira gitekeo rais ntabeta kwa sisi ni BK kagita gakinya lakini lazima ukethirwo ukiomba kuthirwo uri articulate na nya ukethirwo ukithagia mambo kidogo kidogo antu bakona no ntu antu baciaza ibaire arongo beja mathikone batangacha bakaugana baba atigwa na mwakuru inkamenyeraga mwakuru aringa thimu mweshimua mutundu wako jora thokere na na ibarengero jukuru akoria thimu hiyo maneno ni ukora na mimi si mkora nitahakikisha kwamba nimekusanya watu wote pamoja tuweze kutembea safari moja ndapomba kutuweka mjumbe wa Central Imenti constituency mtu ambaye anajali mwananchi wa kawaida anajali tajiri na maskini especially maskini apate nafasi pia akae meza kubwa Okay. Pengine lino twankwenda tuthira tukebera mutamboni ngakoria tukiuria kimwe tu ubore one time kwetu tano mambo ni one time sababu wananchi wamefinywa na nyagwa nuronere ajumbe wa Meru igoro bauga twareka kuthithirwa barabara twaretero KMTC twikirwa macibitari ndawa na tuthithirwa mantu jaja tugatangaza tugwita one time politically you must learn to listen ama usikize ile maneno inasemwa na yale ambayo hayasemwi ile idireti barakaira William Ruto bamwira bageta kwa Munyoro mimi niko huko mimi ni mtu ambaye nimejipiga kiremba tayari waswahili hujuana kwa viremba mimi ni one time mambo ni one time hakuna mambo ingine koko kinyatwana i one time no ntuthinera antu barite guku Kathure antu kuma kiamuri na uwe na chore mwanka ntura yenu kwenu ina watu wana na ubore antu barite thina watu abori kwenu nda ari gwitagwa ndonjoroma gwitite boicioro you know there
Ukatonyera au ukaitiria barabara ni mbaya. Mjumbe wapo utengeneze hiyo barabara. Watu hapo wanateseka. Ndaiteria kagari kanini. Ndathurire muno gwitagwa Ndonjoroma kwina kanisa hii APC iri ndene more than 3 kilometers gutonya ndene au. Barabara ni mbaya. Watu wapo wanateseka. Bali urago bandits bakorago impara. Ekuruba tena mbecha ikundine. Ekuruba gerio koba mbecha bori na au ikarema. Nya freezer twakobe ajura fandi baingero but watu wanateseka. Kila pahali. Mambo ni one time. Mambo ni one time. Thina ikiongozi kazi na iongozi mbaya. Samaki yora kuma kiongo. Kwa kiongozi. Kiongozi akebera ukadara kwena uongozi bubwega. Mtu mume rongo kurera wa. Asante sana Muraithiri wa Meru TV. Maybe nkuweka nyombe kuthoro kiugo kimwe in 1 minute kia kariba treatment. Mbele manchokerie Meru TV nkatho. Nkwirire okaire ndi shabiki umunene muno Meru TV na Thiri FM. Thiri FM ko kamemete kaira na gwetu na Meru TV no tutagana ara gwetu. So ngochokeria nya management wa wikanto mutambo. Na ngochokeria nya ntubago tuno ntubago support Meru TV na go support Thiri FM. Nkwirire okaire na ntubago tuibaitaga antu na beta kwa bakirori ostera. Na ndi kinya ntubabure no tukona ibakona ganto. Mukario sentiment tukutane mashinani. Siasa iko huko manto jaje jange ja kuirago na arabu geta ukagita muntu kwa direction na ukagita muntu eja airi muntu oyokera kwa ikathure no mwega tosha mbike no mwega tosha iu ne ritende goro ethiria buru completely oyokera othure muntu aikiamene fulani tuithura muntu tekiama lakini kuna vyama ambavyo pia tunataka tusaidie watu wakuja pamoja ndio tuwasaidie tukiwa pamoja. Tutilimana mashinani, tuombe kura ya amani, tuombe siasa, tupige siasa safi, siasa ya maendeleo na siasa itena rumena itecha komeneria mtu na tukethira twina kinyongo no ntuboma ntwa siasa tukarikiaja miaka ingi 5 twithirwo twi siasa ene kairi kila wakati miaka 5 katiba erigwa tuchokage tuthithagia ira itagwa continuous assessment test no ntu kigerio giki kia leadership. Hii mtihani ya leadership ni ngumu, lazima after every 5 years ukamakero mwananchi kethira utithithie ngoge inazaishwa unawekewa X kama umefanya mzuri inawekwa tick unaingia bunge tena unaenda assembly unaenda governor's mansion unaenda president. Lakini kama hujafanyia watu kazi tafadhali mkutane na wao mashinani muwarudisha nyumbani pete baka lene koroba. Okay, asante sana na asante sana Muraithiri wa Meru TV. Okay, pia mitambo itena mbere na kuturumira kinyakiri mitando yo kinyaniria na kinyakiri nyomba yetu Nteto ya Meru TV. Tukomba kuthora tukikuretera mibango kathomba aje ankebera methene okethora ukiburudishwa na movie then nyumene abakathora bukegwatanira na muthoni wa kiria maana kiri mubango jua the web show na nikomba kuthora ngekutamburukiria Nteto wanaacha runga maboye katha mugwanja cha muthenya rito ritachenchia ni Kathure wa Mburugu.